Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa berjumpa lagi bersama saya Bang Cido. Bang Cido lagi nongkrong di Kestelat, lagi tadi tukang ojek. Ning depan nih umai Ibunda Ratu Nyimas Endang Gelis guys, moga-moga baik. Langka kang numpak ojek guys, sebab Bang Cido lagi ngobrol barin nongol di penumpang karo Kang Idris Sadewo, pimpinan organ nanas nada Loh, pun umai bundai Bang Cido lo, Ibunda Ratu Nyimas Endang Gelis. Lo Kang dalat mana pengen gelar pesta guys. Kode kene tanggal 17 mulun. Loh. Hari sore masih akeh wong dagang kini supaya wis bengi tadi ana wong dagang siji lah. Wong dagang Cimol Setan Jurik ya lo. Dengan nama Cimol Setan Jurik. Karo sapune? Wong dagang ST ngono ya. Frozen seafood. Lah kan ana wong dagang bubur. Wis bengi sih tadi pada tutup kabeh ya guys. Guys, cukup sekian dari saya.